أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتخذ الله إبراهيم خليلا. صدق الله العظيم. Ngicela Allah angivikele kusathane ongathandwa. Egameni lika Allah onomusa onesihawu. Ngempela Allah umdali wento zonke, umdala weinsuku, umvelinqangi ungikhona. Wathatha isithunywa sakhe uAbraham wamenza umngani wakhe. Namhlanje ngithanda ukuthi ngikhulume ngomngani. Ubuzwe nje kuthiwa Allah umvelinqangi wathatha isithunywa sakhe Abraham wamenza umngani wakhe. Yingani? Ingoba uAbraham wayethembekile kumdali wakhe. Umdali ke wayebonisa ngeindlela eziningi kwisithunywa sakhe uAbraham ukuthi ngempela Allah uma ngabe ethembise into uyasifeza isethembiso sakhe. Namhlanje ke ngifuna ukukhuluma nawe mbukeli ngomngani. Sonke sinabo abangani, angithi? Ukhona lo mngani lo enenithi ngesilungu is a friend indeed. Umngani weqiniso, umngani wami, i-best friend yami engenza naye yonke into. Ayikho into engimfihlela yona, ayikho into eyizifiso zami engingamtsheli yona. Ngicela ukukutshela ke iqiniso ngalowo mngani wakho loyo. Isitha sakho esikhulu wena ongasiboni, wena ongeke usicabange, ongeke usicabangele, yiloyo mngani wakho loyo, u-best friend wakho, your friend indeed. Ngake ngafunda incwadi ethi My Best Friend, umngani wami woqobo. Ngaze ngabukela ngisho nemovie yakhona, ifilimu yakhona. Into ebuhlungu ke ngomngani wami. Umngani wami ulala nonkosikazi wami on our wedding night. Siyashada kusasa. Umngani wami ulala nonkosikazi wami ebusuku banamhlanje. Ukuthi siyashada nonkosikazi wami kusasa. Umngani weqiniso ke loyo. Ngafunda lukhulu ke kuleyo movie leyo noma ngokufunda leyo ncwadi leyo. Ukuthi lo mngani wami lo engimthanda kakhulu, engishare naye wonke ama-secrets wami, ngisho izinto engingayitsheli umkami, ngisho izinto engingayitsheli umyeni wami, ngisho izinto engingayitsheli abantu abami, ngisho izinto engingayitsheli umndeni wami, kodwa umngani wami ngimtshela konke. Kukhona ke okukhohliwe ngalowo mngani wakho loyo. Yebo, umngani wakho uyakuthanda nawe uyamthanda. Kodwa umngani wakho unabangani abamthandayo naye abathandayo kodwa wena abangakuthandi. Manje yonke into wena oyitshela umngani wakho ngoba umthanda, ngoba umthemba, uyahamba naye ayotshela abangani bakhe abathandayo abamthandayo kodwa wena abakuthandi. Umangele wena zonke izinto zakho usabathe uphesha la kuyaphunyuka, usabathe uphesha la kuyavuza, uthi uphesha la kuvuza ngapha, kanti yilabangani bomngani wakho abangakuthandi, angazi yena ukuthi abakuthandi. Yekelani ke bafowethu ukuposta izithombe zenu ko Facebook, niposte impahla enigqokayo, niposte amakhaya enu amahle ko Facebook, nipaste amafurniture, imoto enihamba ngazo, nipaste ukudla enikudlayo, nizipaste nimase-restaurant aphezulu, ema-restaurant aphezulu, emahhotela aphezulu, niseyindizeni, niphuma nithatha ama-vacations, ngoba yonke lento le utshele wena umngani wakho, kodwa umngani wakho wayotshela abangani bakhe abathembayo nabo abamthembayo, kodwa wena
abakuthandi. Qaphela-ke ukuthi umngani wakho lo wena onaye awumtsheli yonke into. Kwesinye isikhathi akeke nje umngani wakho abone nje sekwenzeka ebese buza ukuthi hawu mngani wami, ngabona manje usu-extenda indlu, usufaka ama-room, usufaka ubonda, usufaka igate likanokusho, mina ungangitshelanga. Kanti ubungani bethu ubungani obunjani? Bese uyamtshela ukuthi hayi mngani wami, bengingasibonanga mina isidingo ngoba phela nawe uyabona lento yenzeka phambi kwakho. Phela umuntu umtshela ngento angayazi noma angayiboni. So ngitshela ukuthi ngoba naku uyabona asikho isidingo sokuthi ngikutshele. Nami ngibone nje sekwenzeka mngani wami. Amandla ukuthi aqhamuke kuphi ngibone nje nami sekwenzeka. Zama ngaso sonke isikhathi ukuthi umngani wakho ungamtsheli yonke into ofisa ukuyenza, zonke izifiso zakho, ngoba awubazi abantu abangabangani bakhe ukuthi njengoba ewumngani wakho bona bazizwa kanjani ngokuthi wena ube umngani wakhe nibe abangani. Awukwazi wena lokho. Uma-ke usumtshelileke lokho, usuyithengile leyo moto, wayilula leyo ndlu leyo, wafaka amakamela amaningi endlini, wakha ngisho ikamela eliphezulu, wafaka ubonda, wafaka isango likanokusho. Mbheke phela umngani wakho ukuthi esekubonile konke lokho, usumphendule ngendlela omphendule ngayo, uyakubongela yini noma ubuso bakhe buyanyukubala ngoba engayithandi into oyiyenze wena ungazange umtshele. Uzobe usufunda kwezakho ukuthi ngempela unomngani weqiniso noma igama nje ukuthi unomngani. Zama-ke ukuthi umdali njengo-Abraham isithunywa sakhe kabe uye umngani wakho weqiniso, ngoba umngani angeke aze akuphoxe. Into nento akuthembisa yona uzokwenzela, even if kungathatha isikhathi, kodwa mayekuthembisile ukuthi mawungicele into ethize ngizokwenzela. Isizathu esenza ukuthi ngingakwenzeli ukuthi ngoba ngiyabona ukuthi mhlawumbe lento oyicelayo izoba ingozi empilweni yakho, ngoba mina ngiwumdali wakho, ngazi konke ngawe, ngakwazi useyihlwili ungakabi khona kulo mhlaba. Ngiyazi ukuthi lento le oyicelayo izoba ingozi empilweni yakho, bese ngingakuniki, kodwa bese ngiyisubstitute noma ngiyishintshe ngikunikeze lokhu engikubonayo ukuthi yikona okufanele ukuthi wena ube nako. Ungabonike sengathi umdali akakunikanga lento oyifunayo, kodwa umdali akakunikanga ngoba ewumngani weqiniso ekuthanda, engafuni ukuthi lento akunike yona bese iyakulimaza. Ngela ukuthi umdali asipha amandla sikwazi ukuthi sikhethe abangani. Umbheke futhi nomngani okuvuna noma sowenza izinto ezirong. Umqaphele loyo akuyena umngani weqiniso. Umngani weqiniso umngani ozothi mawenza into wrong akutshela athi mngani wami, sebungamane kuphele ubungani bethu, kodwa le oyenzayo wena i-wrong izokufaka enkingeni, mina angiyithandi. Umngani weqiniso ke loyo. Kodwa lo mngani ozothi mawufika kuye uthi hey mngani, yazi indoda yami iyangihlupha endlini, bese athi hayi mlahle mngani, amadoda amaningi la ngaphandle, uyamfuna, be careful. Noma lo ozothi mawufika kuye ethi hey umfazi yangihlupha lapha endlini, athi khululeka mngani wami, lahla lento, abafazi baningi la ngaphandle, akuyena umngani weqiniso loyo. Kungenzeka ufuna umfazi wakho. Vula ingqondo-ke, uvula amehlo, ubheke ukuthi umngani wakho umngani onjani. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin.